Salam sejahtera kepada semua. Kembali kita ke AutoMLM anda. Di sini saya ingin terangkan kepada anda semua bagaimana untuk copy website saya dan mengambil semua sistem autoresponder, terutamanya email campaign yang terdapat di dalam autoresponder saya untuk dijadikan autoresponder anda. Dan website ini juga akan jadi milik anda. Dan seterusnya, apabila anda mempromosikan website tersebut secara tak langsung, anda menyebarkan ilmu kepada orang lain dan juga anda boleh menjana pendapatan. Okey, langkah pertama apa yang perlu anda lakukan, pergi ke autoresponder traffic wave anda, login ke member area, typekan http, anda masuk ke trafficwave.net/login.html, masukkan username dan password anda. Cara yang saya tunjukkan di sini anda boleh gunakan untuk setup sekiranya anda mempunyai network anda sendiri ataupun anda mempunyai downline yang masih baru dan tak tahu untuk setupkan akaun mereka dan setting akaun untuk menjadi AutoMLM anda mereka sendiri. Jadi inilah cara yang perlu anda lakukan untuk mereka. Apa yang perlu anda ketahui adalah username, password untuk GDI dan username dan password untuk Traffic Wave. Setelah keluar mainframe untuk autoresponder Traffic Wave anda, klik di autoresponder. Sebelum itu pastikan anda klik di affiliate manager ini, pergi kepada affiliate reporting dan commission info untuk ubahkan setting di situ supaya sekiranya anda mempunyai downline, maka commission bulanan sebanyak $18 yang sepatutnya ditolakkan oleh oleh Traffic Wave dapat ditolak daripada commission anda. Okey, sekarang kita beralih untuk setupkan AutoMLM anda menjadi milik anda sendiri. Pertama, pergi ke autoresponder. Saya telah mempunyai beberapa kempen. Anda jangan ikut kempen ini, okey? Anda kena create new campaign. Jika anda kali pertama masuk, anda kena create new campaign. Klik di create new campaign. Letakkan new campaign nickname. Saya cadangkan anda letakkan AutoMLM anda. Disebabkan saya telah ada AutoMLM anda sebelum ni, anda letakkan AutoMLM anda saja. Saya letakkan AutoMLM anda 3. Ini hanya contoh. Dan new campaign description anda boleh tulis tujuan grup ini diwujudkan. Saya tulis belajar sambil menjana pendapatan. Okey. Klik di create new campaign, klik confirm. Anda terus pergi ke signature token. Tolong ubah signature token apa yang ada di sini. Panduan untuk mengubah signature token apa yang ada di sini adalah anda pergi ke website utama saya, tutorial.gdi.ws/automlm anda. Di langkah ketiga ini ada saya beritahu apa yang perlu diubah untuk signature token. Pertama, yang ini biarkan nama anda, ini biarkan email anda, ini saya cadangkan anda tulis auto MLM anda. Phone number, masukkan phone number anda. Dan untuk URL 1 di sini saya cadangkan anda masukkan file utama AutoMLM anda. Walaupun anda belum buat lagi, tak apa, anda masukkan saja dulu. Okey, lihat di sini. Tetapi di sini kena tukar kepada domain anda. Ini domain saya. Anda kena tukar kepada domain anda. Yang lain biarkan sama. Dan pastikan ejaan A besar, MLM A besar, ini semua anda ikuti sepenuhnya. Dan untuk URL 2, ambil dia punya link di sini, kopikan, pergi di URL 2 ini, tampalkan dan tukarkan. Ini saya punya username. Tukarkan username ini kepada username GDI anda. Okey, tukarkan username GDI anda. Dan untuk URL ketiga, copy di sini, pergi URL ketiga ini, pastekan dan tukarkan ini. Ini adalah username saya di Traffic Wave. Tukarkan username ini kepada username anda di dalam Traffic Wave. Okey, dan apabila selesai, anda klik update signature token dan seterusnya klik di campaign option. Klik kedua-duanya pun boleh, tetapi ini yang penting.
Yang atas ini supaya anda mendapat kod di mana email campaign yang akan anda cipta sebentar lagi boleh dikongsikan ke network anda. Klikkan saja kedua-dua ni dan klik update campaign option. Okey, selesai saja anda lakukan sampai di campaign option. Apa yang perlu anda lakukan, anda belum menyiapkan apa-apa email campaign lagi. Di sini anda boleh create new letter untuk anda memulakan campaign di sini. Tetapi sekiranya anda ingin meminjam saya punya, mengambil saya punya, download email campaign daripada saya ada sekarang ini, pada ketika ini ada lebih kurang 40 email campaign. Apa yang perlu anda lakukan, hanya sedut email saya tersebut, pergi ke letter retrieve publish campaign, klik di retrieve others, klik di sini, autoresponder ID number. Ini adalah secret code yang diberi oleh autoresponder untuk mengambil ataupun berkongsi saya punya email campaign. Tetapi ini dah tak jadi rahsia lagi, saya telah berikan di sini. Anda lihat di atas ni, langkah ketiga, nombor 4 ni, kod dia saya dah berikan 120436, passcode dia 766. Jadi apa yang perlu anda lakukan, masuk di sini 120436 dan di sini 766 dan klik di select, pergi ke auto MLM anda. Saya dah ciptakan yang nombor 3 ini sebagai contoh saja. Anda masukkan di auto MLM anda, klik di sini dan klik di bawah retrieve pre-written autoresponder letter, klik OK. Selesai, anda telah mengambil 41 email campaign daripada saya dan anda klik here di sini. Proses download ke semua 41 email campaign telah selesai dilakukan. Sekarang kita ingin buatkan pintu masuk supaya orang boleh subscribe di sini dan mereka boleh menjadi pengikut anda, dan autoresponder akan menghantarkan email tersebut satu persatu kepada mereka. Okey, apa yang perlu anda lakukan, klik di capture page. Di sini ada tulis capture form. Ini adalah capture form ataupun dipanggil web form. Anda boleh tambahkan di sini, klik here. Okey, di dalam kotak ini anda boleh masukkan website utama auto MLM anda. Kalau saya adalah, anda boleh masukkan website auto MLM anda ke dalam ruangan di sini. Kedua-duanya anda boleh lakukan. Tapi selepas anda masukkan ini maksud dia, apabila ada orang subscribe, mereka beri nama dan email, dia klik saja submit, website ini akan terbuka. Kalau dia klik saja yang ini, website ini juga akan terbuka. Okey, jadi apa yang perlu anda lakukan, klik adjust, klik adjust. Pastikan kedua-duanya ditulis di sini, dan inilah kod yang akan ditampal di dalam NVU sebagai landing page utama anda. Okey, jadi sekarang anda perlu buka NVU. Gunakan teknik untuk copy website. Apa yang perlu anda lakukan, klik file, open web location. Untuk landing page, anda gunakan website ini, http://www.tutorialgdi.ws dan klik create ataupun enter. Ini adalah landing page utama saya. Jadi anda boleh gunakan landing page ini, dan di dalam ruangan ini ada video. Anda boleh gunakan ke semua apa yang ada di dalam landing page saya ini. Tetapi anda perlu tukarkan web form ini. Web form ini adalah milik saya. Jadi apabila orang subscribe, dia akan pergi dan mereka akan menjadi subscriber saya. Jadi apa yang perlu anda lakukan, anda kena buang ini dahulu. Pertama, buang yang saya cadangkan, buang yang bawah ni dulu.